Welcome to another episode of Eva Talk. I'm Janine Furry, and together with my co-host Cruzan de Beer, we are here to support parents and educators in navigating the wonderful world of primary school education. Goeiedag almal, ek is Cruzan de Beer. Vandag gaan ons fokus op 'n baie belangrike onderwerp: voorbereiding vir die assesserings vir ons graad 4 tot 7 leerders. Dis daardie tyd van die jaar waar almal weer effens gespanne raak. Ons graad 1 tot 3 leerders is reeds besig met hulle assessering, maar soos jy weet, liewe ouers, wil ons nie te veel druk op hulle plaas nie en fokus op eerder op hierdie stadium op die vaardighede van om 'n toetsie af te lê met hulle as om druk op hulle te plaas vir prestasie. Ek wonder wie is die meeste senuweeagtig, Cruzan, die ouers of die leerders? Jong, ek sit op 2 stoele op hierdie stadium, so ek dink vir vandag gaan ek nie daai enetjie vir jou antwoord nie. Saam met ons vandag is Melanie Albertyn, ons skool se beraader wat 'n emosionele perspektief bring, en Esmerie, een van ons leerondersteuningsonderwysers, wat weer bietjie gaan gesels uit 'n opvoedkundige punt. Hi everyone, I'm excited to be here. Hallo almal, ek is baie opgewonde om hier te wees vir hierdie belangrike gesprek. Melanie, as beraader, wat sien jy gewoonlik hierdie tyd van die jaar by ons kinders, as ook natuurlik ons ouers? Well, Cruzan, this is most stressful time of the year. Any exam is a stressful time of the year. The pressure to perform well can lead to feelings of overwhelm and worry. Worry about, will I be able to study all that I need to? In our case, the demarcation, they see it as like very overwhelming. Will I retain what I have studied? Will I understand what is being asked? Now, all these questions are in their mind, and they complain about tummy aches, headaches, feelings of nausea, the rapid heartbeat of palpitations while described, my heart is beating fast in my chest. I've got quite a few learners that come with that complaint. And then parents also feel overwhelmed, they feel the pressure, because they want their children to do well, and they may feel anxious about the child's performance, but sometimes that pressure, or rather anxiety, is absorbed by the children. They may also experience emotional highs and low alongside their child, and parents often lose sleep worrying not just about the child's performance, but also about their emotional well-being. I often have parents requesting that I do check-ins with them before the exams, as they notice these emotional anxiety at home already. Mel, dit is so waar. As 'n ouer myself weet ek moet myself die heeltyd my eie emosies reguleer sodat ek net bewus is daarvan om nie my stres af te gee op my kinders nie. Watse raad het jy vir ons as ouers? Well, Janine, I think we all parents here, and all to our IFR parents outside. First, remember that your child's worth isn't determined by the exam results. A 7 means nothing if your child is anxious and if they are not in an emotional good space. You need to set the tone by creating a calm and supportive environment at home. And as previously said in my previous answer, if you're stressed, they pick up that energy as well. Also normalize their feelings. Tell them it's okay to be anxious. It's okay to feel nervous. We all feel nervous when we have to do something new, when we have to write a test, when you go for an interview, when you start a new job. We need to normalize that for them. Encourage open discussions about stress and anxiety. Don't let them feel that there's something wrong with them and that they need to hide what they are feeling. Also, children are perfect imitators. I'm a firm believer in this. Children model what they see rather than what they hear. You can tell them one thing, but if you do the opposite, they're going to do the opposite. It is therefore important to demonstrate healthy stress management techniques yourself. That means that they must regularly see how you manage stress in your own working environment, and not just when they are writing or when you are busy with something else or when they are writing exams. What you tell yourself when you are stressed, for example, you have this thing that's happening, or you need to clean the house, or you need to cook, and you need to do all of these things, and you start to stress and you start shouting at them. That is stress. And they pick up, mommy is not in a good space. So they see that you are not acting well in a stressful situation. Instead of being calm
and prioritize what is important now. That is what you need to model to them. Ja, Melanie, ek dink wat jy sê is so waar. Ek dink party kinders raak soms so gespanne as hulle hier kom met hulle toetse dat hulle self vergeet die werk wat hulle so goed onthou het. So om net kalm te wees is ontsettend belangrik en dit moet al by die huis begin voor mens by die skool kom. Eintlik al die vorige middag. Yeah, that is absolutely right. That is so true because they do come with that anxiety to school. I've had parents also phoning in or emailing, my child didn't have a good morning because they woke up feeling anxious or the day started rough. The school clothes weren't ready or mom was not in a good space or dad was not in a good space. And we just need to be there for them. And as Ismarie said, it needs to start before the time. In actual fact, that should be the tone of your home. And that doesn't mean that it's never going to be stress in your home. It is just how you manage it. Now, teaching children some breathing techniques can really help. I always tell them your brain works better when you calm. Now, why breathing exercises? We all hear about breathing exercises. I think the kids are thinking, oh my word, again, breathing exercises. I've got different types of breathing exercises so that they do not get bored with the one breathing exercise that they know. Breathing exercises reduces stress and anxiety as deep breathing can help slow down heart rate and it calms the nervous system. By calming the mind, breathing exercises can improve concentration and focus. Now, deep breathing also increases oxygen flow to the brain, which can improve cognitive function. Regular breathing exercises is therefore proven to reduce exam-related anxiety. That being said, you need to have studied. I couldn't agree more, Melanie. I think teaching our children strategies, what to use in the moment is so important. En ouers, ek wil u ook gerus stel, indien 'n kindjie by die skool kom en hulle voel nie lekker en is 'n bietjie angstig, ons is 'n hele span van mense wat hier is gereed om jou kind te ondersteun. Dit is ons jaag hulle definitief nie net in die leeuhok in en sê skryf jou eksamen en kry klaar nie. So if your child is feeling anxious on the morning of a test, even though you tried your best keeping them calm, you can just let your class teacher know and one of us will assist your child before the test. Esmarie, jy het vroeër die jaar met die graad 4 ouers en kinders gepraat oor verskillende leerstyle of leervoorkeure. Kan jy ons herinner hoe dit help met hierdie voorbereiding vir die toetse? Absoluut. Daar is min of meer 4 hoofleerstyle wat identifiseer is deur verskeie bronne al. Ons het met Fleming se navorsing meestal gewerk. Dit is jou visuele leerders, jou auditiewe leerders, leerders wat lees en skryf as hulle hoofleermanier het en dan jy jou kinestetiese leerders. So, as ek nou moet begin, jou visuele leerders, soos wat dit vir jou sê, is visueel. Hulle hou van wat hulle sien. So, dis jou leerders wat wil leer met kleur en prentjies en video's en so, en gelukkig as jy kyk na die OneNote waarop vanaf die kinders werk, sal jy sien, daar is video's, daar's kleur, daar's prentjies, alles klaar ingekorporeer, maar mens kan nie net daarna kyk nie, dit is nodig om op jou manier 'n leerstyl te vind wat jou help om te leer. So, breinkaarte maak, prentjies of simbole, heg aan sekere inligtingsbrokkies, lekker koutjies, highlighters, ek smel oor highlighters, en fineliners. Ja, dink ek is so effektief, maar hierdie tipe leerder, as hulle kleur aanwend, moet die kleur 'n doel hê. Jy kan nie net reënboogkleure gaan maak omdat dit mooi is nie, die kleur moet 'n kategorie symboliseer, dat die kleur geheg word aan die inligting. So dis iets om in gedagte te So hou. what you're saying is, Maurice, the brain must make a connection with the color that you work Yes. with. So just building that connection towards what they must remember. Yes. Okay. So that's how the visual interpretation helps the visual learner to learn at the end, because it relates better to the colors and the pictures than necessarily just reading the words. So dis waarvoor dit help. En dan, ja, deesdae het mense so baie tegnologie, ek het nou die dag bietjie rondgekrap met Canva, en mens kan ongelooflike breinkaarte daarop maak, as jy, ek meen, en dit is fun. Dit is nie net lees en skryf, mens moet ook skryf, dis baie belangrik, maar soms kan mens maar bietjie speel met die tegnologie ook, om dit net 'n bietjie meer pret te maak, as Luister, as ma is ek baie dankbaar vir AI op hierdie stadium om te help leer. Dis wonderlik, die goed wat jy kan doen daarmee.
Dit is nogal. Ja. En dan kry jy nou jou auditoriese leerders. Auditories beteken dit wat hulle hoor. So, hulle is die kinders, hulle wil praat oor die inligting en dit is hoe hulle dit internaliseer. Wat lekker is hierdie kind neem baie meer in die klas as die onderwyser klas gee, byvoorbeeld as die ander style. En dit sit hulle al so rukkie so, gee hulle al so hupstoetjie, maar dit kan nie hulle enigste verskoon my Engels input wees nie. Die vaslegging by die huis bly ontsettend belangrik en dis waar audio notes verskriklik baie kan help. So 'n ouer kan vooraf audio notes maak van die werk en die kind kan al is die ouer nie by die huis nie of hy's in 'n ander omgewing, in nasorg, bly by 'n maat, luister daarna en die werk auditories deurgaan, maar dit vat tog 'n bietjie konsentrasie en hulle moet gefokus bly op wat hulle hoor. Jy kan 'n audio note natuurlik op die kind se OneNote insit, Ja. né? Ja, jy kan. By die werk. So what I often see is a lot of teachers know already what learning preferences the learners in the class have, so they help them to make those audio notes. So parents, please go and have a look in your child's OneNote. You're going to find amazing things there, maybe some sketches or audio notes. So Ismail, also with an auditory learner, they can't just sit at home and listen. They will have to do some writing, right? Ja, no, they definitely need to write as well. Want dit is toch die manier hoe dit met in die Ja. toets weergee, nee? So ongeag in watter styl jy leer om die werk in jou kop te kry, op die ou end moet jy oefen om daai antwoorde te skryf. Dis amper net so belangrik soos om die werk te gaan leer, want wanneer jy by die toets kom, gaan jy op die ou end dit moet neerskryf en dis nogal moeilik om altyd wat in jou kop is in 'n mooi sin neer te sit op papier. Dis 'n vaardigheid, dis nie iets wat net natuurlik kom nie. So hoe meer jy dit oefen, hoe beter sal die leerder daaraan raak. En dan raak jy gewoond aan vraagwoorde. So dis wat ek nou aan die einde nog wou noem, is dat hulle oefentoetsies help baie om mee te eindig met so iets, of selfs in die middel van 'n proses, om te sien wat ken ek reeds, wat ken ek nog nie, waar moet ek nog aandag gaan gee. Ja, so dis die visueel en die audit. Dan is daar ook die lees en skryf styl, reading and writing, soos dit in Engels gesê word, en dit is die tradisionele manier van leer. Daar is leerders wat optimaal in daai metode leer. En lees en skryf kom eintlik in, maar by elke liewe ander metode ook. En dis hoe skool is gebaseer daarop. So ongeag werk dit in. Dis jou opsommings, lees deur jou werk, onderstreep die hoofwoorde, dis jou gewone tradisionele leermanier. En dan kry jy jou kinestetiese leerders. That's my favorite one. Yeah, so that's the learners that want to move. They want to move and they like the practical things. They like the experiments in the lab. They like doing the building and doing the models. Regterbrein. Ja. Ja, hulle wil dit beleef en nie net van dit lees of sien nie. En dit is soms ook jou moeiliker manier om te leer, maar as mens kreatief is, kan mens regtig nogal op interessante maniere goed aanpak op 'n bewegingswyse. Mens kan gebare gebruik, jy kan op 'n bal sit en hop terwyl iemand vir jou lees. Jy kan dit self lees terwyl jy op en af in 'n kamer stap. Die ander ding is om net in jou breuke te beweeg. As jy studiebreuke vat, doen jumping jacks, gaan loop om die huis. As jy hou van draf, gaan draf 'n bietjie. Leer tussen jou voor jou sport, gaan doen jou sport en leer na die tyd 'n bietjie weer, want daai oefening vir enige kind eintlik stimuleer die brein so goed om te help om daai inligting te memoriseer en vir die brein om net asem te haal tussenin en te prosesseer die inligting wat jy probeer in jou kop kry. Ek dink dit is ook, dis nie so rigied nie, né? Jy's nie Nee. net of 'n kinesteties of 'n visueel nie. Jy's baie keer 'n kombinasie van die leerstyle. Mens kry so 'n hulle noem dit die FARC questionnaire, FARK, vir visual, auditory, reading, writing en kinesthetic. Daar's 'n verniet vraelys op die internet, maak net seker mens doen die kinder een. Wat baie mooi dan vir jou sê wat jou hoofleerstyl is, maar op die ou end, as jy na die verspreiding van die keuses gaan kyk van die kinders, want ons het dit met die graad 4's gedoen, dan kan jy baie mooi sien hoe van hulle die sterk is in al 4. Dat daar nie een is wat eers uitstaan nie, wat beteken daai leerder gaan moet begin eksperimenteer en elke keer moet kyk, wat werk vir my, waarmee vind ek nou aanklank. En 'n leerstyl of 'n manier van studeer is ook nie, die Engelse uitdrukking kan gebruik set in stone nie.
dit verander oor tyd. Soos daai leerder se vaardighede verander, vir alles wat by die lees en skryf vorm van leer kom. Want 'n leerder in graad 4 wie se lees nog bietjie sukkel dalk, gaan nie nou lees en skryf as 'n sterk leerstyl kan hê nie, want lees is nog moeisaam. So die oomblik as lees en skryf maklik kom, dan baie keer verander dit outomaties as deel van hulle sterker studiemaniere. As ouer ervaar ek dit ook dat dit selfs tussen vakke verskil. Ja, verskillende vakke en weer maklik, eksperimente, baie maklik meer op jou kinestetiese maniere. Afleidings en so. Wiskunde prakties, jy moet dit doen, jy moet dit voel, jy moet dit bou. As ek dink nou meer aan die geometry, skus. Ja, breuke ensovoorts. En dan die ander partywerk moet jy maar net gaan neerskryf en memoriseer. Moeilike terme om te onthou, leer hoe om dit te spel. Daar's nie eintlik wegkom kans daar nie. Ja, ek dink dit is min of meer die 4 leerstyle as ek dit vlugtig kan opsom. Esmerie, wat ek hoor uit alles wat jy nou beskryf het, al het 'n kind 'n leervoorkeur, het hulle nog steeds in graad 4 en moontlik graad 5 nog steeds sy ouers se hulp nodig, nê, en leiding nodig. Definitief. So especially with my own son, I see now he's a visual learner, but he still needs me to guide him and direct him in the right way to study. So please, parents, don't just send them to the room and tell them to study and close the door. You don't know what they're doing inside. So please go and make sure they're really busy, actively studying. Ask them some questions. I also want you to ask them some leading questions, because often parents tell me, but we did study and they knew everything, they could verbally tell me everything. So like Esme just said now, they need to write down those answers, to practice it, to know how to answer it in the question papers, and also some leading questions. What will happen if? Why? How? Because that's how our papers are also set up. Ek dink ook, as mens gaan kyk na die OneNow, die voorbeeld vrae agter na al die afdelings, sit baie mooi uiteen ook die tipe vrae wat mense in die toetse kan verwag. Opinievrae, reguit vrae ensovoorts. Soos waarvoor moet jou kind voorbereid wees en die woordeskat wat vrae bevat, moet verstaan word. Want 'n woord soos identifiseer, klassifiseer, waar, wie, hoekom, milieu, plot, karakterisering, al daai groot woorde, hulle weet nie wat dit is nie. Dis 'n woord wat jy moet verstaan om die vraag te kan beantwoord. En ek dink mense moet onthou dat nie een kind is dieselfde nie. So party leerders gaan nodig hê om tot in die einde van graad 4 mee gehelp leer te word, en ander gaan jy dalk sit tot matriek. So dit hang af, maar altyd strewe na daai independence en jy weet daai stappie van wat kan jy self doen en waarmee het jy hulp nodig. Dis 'n fyn balans en ja, wees net bedag daarop dat nie almal is dieselfde nie. Jou kind hoef nie omdat sy maatjie al van graad 4 af op sy eie leer, ook van graad 4 af op sy eie te leer nie. Dankie Janine. Janine, sorry, Krizan, you said it's exactly because that's when the stress starts coming in, the pressure of the child. My friend is doing it, so I also need to do it, and that is also a creator of anxiety. We don't want that. Nee. So dames en here, ons spannetjie van 4 werk baie nou met ons leerders met leerderakkommodasies ook. Janine, wil jy nie vir ons 'n bietjie hierop uitbrei nie? Ek weet dis 'n baie groter onderwerp en iets wat ons baie langer oor kan gesels, maar ek wou sê kom ons raak net so bietjie ook daaraan. Ja, nee, verseker Krizaan, daai is 'n gesprek op sy eie, maar ek dink wat belangrik is wanneer jou kind 'n akkommodasie kry, soos 'n leser of 'n skrywer, dan dink ek is dit belangrik dat die ouer besef dat die eksamenvoorbereiding ook 'n bietjie anders gaan lyk. If your child has a reader or a scribe, it's important to practice with these accommodations throughout the year, not just during exams. They need to feel comfortable with the process. So dit is heeltemal iets anders om 'n vraag verbaal vir 'n vreemde tannie te gee as wat jy op jou eie tussen jou maat sit en in die klas skryf. En ek dink daarbey kan mens aansluit dat as 'n leerder akkommodasie skry, moet mense dit in gedagte hou wanneer hulle studeer ook. O ja, verseker. Ja, want as hulle ekstra tyd gaan kry om 'n vraestel te beantwoord, moet jy in ag neem dat jou kind 10 bietjie langer gaan vat om die werk te leer ook, of om daai oefeningkies klaar te maak, en dan moet jy 'n bietjie vroeër begin as wat die maats byvoorbeeld begin. Of as hy 'n leser dalk kry, dan gaan jy moet lees vir jou kind wanneer That's when a recording comes in, also for the child as well. So
En om werk in kleiner stukkies op te breek. Mens moet ook besef baie keer hulle is net laerskoolkinders en dat mense hulle nie te lank druk vir sit en leer nie. 40 minute, ek dink 'n gemiddelde laerskool efficient kind kan nie eintlik langer as 30 tot 40 minute aan een konsentreer nie. Dan sit nodig vir so 10 minute breek, maar nie op 'n selfoon of voor 'n skerm nie. Beweging. Yeah, and from an emotional perspective, our learners with assessment accommodation often face additional stress. They do worry about being different. They think that they are different. They feel embarrassed that they need to leave the class, and they feel embarrassed that they need support. And it's actually not necessary to feel like that, because we all have different strengths, and we do not have to fit in one box to help our children. If we think about it, and we often use this example, or we can't see properly, so we use glasses. You don't hide your glasses, you actually use your glasses. You wear your glasses in class because it is a support for you to see better. And that's exactly what a reader and a scribe does, and the extra time does. It is therefore crucial to build their confidence and remind them that everyone has different strengths and different abilities, and that we all have different learning styles, as Maria said, and they have different needs. They need to know that when you use the accommodation, it is just leveling the playing field. That you're actually working on grade level, and you become on par with the rest. It is not to give you a better mark. Yeah. It's not to improve your marks from a high 7 to a better 7. Yeah. It is to level the playing field and to put you on par with the rest of the grade. Absolutely, Mel. We need to normalize learning differences. And these children see the accommodations as tools that level the playing field, not something to be ashamed of. En ons as ouers moet ook onthou om geduldig met ons kindertjies te wees. Hierdie kinders werk soms baie harder as hulle klasmaats net om dieselfde resultate te behaal. Ek verduidelik gereeld vir kinders in ons skool, ons almal se breine lyk verskillend. Ek gebruik die analogie van kleure, so ek sal altyd vir 'n kind sê kies jou gunsteling kleur, en hulle sal vir my sê hulle kleur is groen, en ek gaan vir hulle sê ek myne is pers, en dan wys ek vir hulle soms op YouTube, dis regtig fake ouers, maar julle kan dit ook gebruik. Groen neurone en pers neurone, en ek sien ons is verskillend, maar ons elkeen het ons eie sterkpunte en ons gaan daarop fokus. En as jy net jou beste doen, dan is dit goed genoeg vir my. So julle kan ook dit lekker by die huis gebruik. So kom ons praat sommer nog oor, ek het nou sommer een stukkie raad gegee, maar kom ons gesels sommer nog oor praktiese tips. Wat sê julle oor studieskedules, dames? Ek dink dit is baie nodig. Juffrou Louise met die graad 4 ouer inligtingsaand wat ons nou gehad het oor die leerstyle, het sy baie oulik gesê dat soos wat jy 'n sportoefening het wat 'n sekere tyd is en jy moet opdaag voor en dit dan doen, is dit regtig goed om in 'n roetine te kom waar jy 'n studieskedule het met 'n tyd van die dag of die week, 2 of 3 keer 'n week, al van 'n maand of wat, as jy jou afbakening begin kry voor die eksamen al te begin om daai uur, ofwel 30 minute, 10 minute breek, 20 minute, te sit en net daai eerste opsommingkies begin doen, of jou notas te maak, of jou auditory notes te maak in daai tyd, sodat jy reg is vir daai dag voor jy skryf, wat jy net jou goedjies weer kan deurgaan. Yes, if I can just come in here, you said like the moment you get to demarcation, you actually start doing that. I often have children feeling very anxious, and then they tell me we must still start, and then they're writing tomorrow or they're writing in 2 days. That will create anxiety. Yes. So the study schedule, very important. You need to do that. It's helping the parent, because the parent stresses you haven't studied yet. Ja. Yes. Hoor my ma. En and you will start it. Yes. Leeromgewing ook, né? So Ja. as jou tafel in jou kamer ongeorganiseerd is, gaan jou brein ook so 'n bietjie ongeorganiseerd Ja. wees. Dit is baie waar, ja. Well, some people function in that. Look at our table at right now. We function quite fine. Is georganiseerde chaos hier in drade. Yes. If I think about it, parents need to make sure that Kruzan has asked about practical tips also. That parents should make sure that your children get enough sleep. And if they don't have the study schedule, they want to stay up later because they need to finish that. They need to finish that chapter. They come to school, droopy eyes, the brain is not working. They didn't even eat breakfast because they were too tired or they were too anxious. Now, a tired brain doesn't retain information well. They need to start the day with a proper breakfast, whatever a proper breakfast is for you, because it differs from home to home.
Many learners say that they don't eat breakfast before the assessments because they are too stressed to eat. I understand that, but you still need to have something to start your day. It is counteractive as eating breakfast before exams fuels the brain. It improves focus and concentration, so if you don't eat, it's going to counteract the purpose of it. Also maintain some fun activities. It's like Esmery has mentioned a few as well, doing some jumping jacks. Mom, you can also join if you want to. They still need to be children, and that is part when you come and you sit alongside them and do something that you, even if you just color in or just have a nice chat with them, is just having that break so that they can also see that you are still connecting with them even though they need to study. Op nog 'n praktiese noot, Essie, jy het net nou genoem van die vraestel en die oefentoetse wat baie handig is. Ek stem met jou 100% saam, maar ek wil ook waarsku dat jy versigtig is om nie goed aan te koop. Nie, want dit is soms dalk uit Eversdal se konteks. So wat lekker is gebruik AI, gebruik, import jou OneNote goeders en maak eerder jou eie vraestelletjie op as wat jy iets koop wat jy weet is dalk of wat jy nie weet of dit in konteks is van Eversdal nie. Ek dink selfs om net die vrae onder aan die modules te gaan volledig beantwoord, om te gaan oefen om dit in mooi vol sinne te skryf wat daai opsomming van die modules bymekaar vat, kan ook baie help. Ja, en dit vorm ook deel van jou leerproses. So dit is hoekom ons ook altyd so is nie ten gunste van ouers wat duisende rande spandeer om allerlei goedjies aan te koop nie. So dit is deel van jou kind se leerproses en omgang, wil ek amper sê, met die leermateriaal, wat is deel van hoe hulle dit in hulle brein vas lê, as ek dit so eenvoudig kan stel. Ja, ons moet onthou dat graad 4 tot 7, veral van die grondslagfase af, is 'n groot oorgang vir die kinders. So, daar's baie nuwe goed om hulle, daar's baie nuwe vakke, ewe skielik moet hulle inhoudsvakke leer en ek dink mens moet geduldig wees en laat hulle toe om foute te maak. Baie keer, ek dink foute maak is ook een van die beste maniere om te leer en in die laerskool is jy nog 'n omgewing waar jy kan foute maak en leer daaruit sonder te ernstige gevolge. Maar om foute te maak, moet jy ook dit aanpak en probeer. So, skus. Ja, so vra hulle vragies, lekker interaksie, dit is eintlik goeie bonding tyd ook soms, om te wyd mens gee om, as 'n ouer gaan sit en saam met jou kind 'n bietjie tyd spandeer aan hulle werk. Yeah, we need to focus on the effort and improvement of our children rather than the results or codes that we eventually get. If you know that your child has studied, then you know they've done their best, then that should be good enough for you as parents, but it doesn't mean that they can't improve in the next exam. But the focus should be on the effort and improvement. And focusing on their effort and progress will promote a growth mindset for them. It was like I've obtained like a 4 now, so next term I'm a 5, and the term after that I will progress to a 6. So that is improvement. And the child will also know that I can, and it's not, I can't do it yet. Yet is my key word here, but I will eventually get there. You need to celebrate small victories and help them learn from their mistakes without being too hard on themselves. It also creates that resilience if you can do that. Ek stem, Melanie. As jy weet jou kind het hard gewerk en deursettingsvermoë gewys en was verantwoordelik wanneer dit gekom het by die leer, vat hulle sommer voor die punt te kom vir 'n roomys man, celebrate daai proses, nie net altyd die uitkomste en die resultate. Jy hoef nie 'n 7 te kry om te weet jy het hard gewerk en jou kant gebring. Jou goeders nie, ja. As we wrap up, what's the one thing you'd want parents to remember? I would just want to say that your relationship with your child is more important than any exam results. I've worked with kids after exam results, saying my mom said this or my dad said that. And then they don't have the courage to go speak to the parents, and that is actually sad. That the child has obtained their marks, it has been discussed in class, and now they come to you after they've received it. And then they're too scared to say, I have this mark. They actually should be able to go to you and say, Mommy, I've got a 5. I know it's not my best. I know I made unnecessary mistakes, but I will improve. And just then, if you're open to that and say, okay, let's sit and see.
And then you maintain that relationship with your child. Ensure that your child feels loved and supported and that they are happy regardless of their exam results. Ek dink wat ek sal wil hê die ouers moet onthou is dat elke kind is uniek. Ons kinders is elkeen hulle eie pakkie en met dit wil ek ook julle aanmoedig om te gaan eksperimenteer met verskillende leerstyle en kyk waarby die leerder aanklank vind. Wat werk vir hom of haar? As dit nie so goed gegaan het nie, probeer iets anders volgende keer. Kyk wat werk. Ja, en om daai tyd, soos Melanie ook sê, daai tyd te invest in jou kind waar jy die geleentheid kry. Thank you for this wonderful insight, ladies. Ouers, onthou, julle is nie alleen in hierdie reis nie. Kommunikeer asseblief met ons, vra hulp as julle dit nodig het, ons help graag. Thank you to our wonderful guest, Melanie and Esmerie. To our listeners, remember, you've got this. Your children are more resilient than you think. Tot volgende keer, bly kalm, leer lekker en ondersteun jou kind. Tot Goodbye. ziens. Bye bye.